Hasteni joto lukorona kaham naikol mungrena ne bagai yapri na harjak baithang jorani haste hafang luko hamkrani bagai samang khlaina ne bagai sakthare chaito goi tongo hafang ne joto adongrok abo haino tabok sakthare samang khlaiwi tongo 49 nong sammono bidhan sabha kendro ne MLA Shambulal Chakma khorsade kalaiwo 2018 bisho poila MLA angai barjana harmanibo aboni bishibaya gulo 2023 bishini bidhan sabha chong mariwo bataiwe haino haikaplai angai MLA ne barja manka Shambulal Chakma barjana harmani jorani simino joto kaham hamya jora wono lukuroni logeo basa khabo aboni bagaino bishi baniya gulo bobini samono hamjagai haino haibono MLA khanai changkhoroi naharka amsani lukuro samono kendro wa jabo kaham khlaina ni bagai changori khawoi nokhorka MLA Shambulal Chakma abo haino kaisa mangfle nukjaka karaksalo samono kendro ne khongsara nokhongni bagai khorok nei radok chibrei lukuro kuboni bodolno yakare BJP bodola hafaimani nukjaka kebengnai bodolni kabangma ojamarok asalo MLA ni yagromoino BJP bodolni bana rompaika Bureau Report Kokhara